oyenza ukona ungoka Satan. Jesu zele khona lokho, ulande khonokho, isiphambano samiswe eCalvary lapha ngenxa yezono. Abantu abazathi bechunya izivangeli bakhole uJesu weNazaretha baphume ezonweni. Ayevuma umuntu ukuthi uyisoni, igazi likaJesu lesiphambano liyahlanza inhliziyo. Wena siwabusana naye kunjani kuwe? Awushiye sitha sikamlimi wena? Ukhuluma njani? Uhlala njani? Impilo yakho injani labo makhelwane? Impilo yakho injani nosebenza khona? Injani phakathi kwakho nomkakho? Injani phakathi kwakho nabazali bakho? Unjani? Uhamba njani phambi kamlimi? Kodwa uzibiza ukuthi ungumKristu. Salungile so lalela ngutshela. Izinto zisesenje so usakwanisa ukuguqa. If it's time to kneel down and pray. Noma isono sibuya ngireverse kumbe sibuya njani kumbe sibuya singaqhokanga kodwa nxa uzelwe nguThixo awusibambi. Umlimi wabuye ezibonele eSodoma yaphela yonke iSodoma. Zelwe nguThixo akenza isono, full stop.